Mayapayabak pong pasibayo, at yuta na po king katlunan Domingo ning Adviento. Pakyabetala po king kakatamong panalangin kaniting kapag masusyan, ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan ding makatuki, CWL, AOP, NEMDC, Liza Gutierrez, Richard and Chona Yungul, Nympha Agapitoong, Karen Munoz. Para karing kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Jesus J. Rodolfo, Jolinda Viray, Dionisio and Marieta Villanda, Jimuel and Lynn Villanda, Marites Tombocon, Danilo Suarez, Maria Laksina, Manuel and Celestina Badoy, Raul and Vener Mabaga, Catalina Pantaleon, and Remedios Villarin, Sara Caparas, Abrelia Balinas, Carlito Laher, Crispino, Estelita, and Ener Mabaga, Eduardo and Maria Purisima Bognot, Emilio and Angelina Napatal, Mario Reyes, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po makyabeking kanta ning dalit pamuklat.
buong sadya na lang. Panayan tayo ingino, puso tamo ibuklat na lang. Kilagyuningig pa ang poing anak, ang poing banal na Espiritu, Amen. ingino manatiliya kay kayo. At kaya antimurin. Ika na po, king katlong Domingo, naning kikatang pamagsadya, pamaninaya, kimpanyatang naning ginu, aliwa mo nganing Pasko, nuneking kawakasan ning biyeta mo yung kawakasan ning panahon. At itin Domingo nga iti, ita mo meto yung maragula selebrasyon king mabilog sa Santa Iglesia, uling iti yapi ning Gaudete Sunday, o yung Domingo ning tula, o Domingo na ning saya. Yung kikatamong pamaninaya, malapit at malapit na, kaya parati tamong magsaya king Ginu. Si Shantalang yan katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginu, patang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a Eucharistia. Kinong Isus, bikalat mo ring mataring bulag, ipakit me kay kami, ing kagipitan dareng kalulu, kino pakalulu. Gino pakalulu. Heso Kristo, biklat mo, reng balugbog daring maklak, ibuklat mo, reng balugbog daring aklis, daring mayna, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kinong Yesus, papalakaran mo, reng pili, bustan mong saupan milang alang akarapat uyab ring takot dat kabiguan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. So, sa may payang tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga, Amen. manalangin tamo. Hoig pa, ning ginumi Yesu Kristo, aparating tapat, karing kang pangako, at kapilan, malapit karing king kang Santa Iglesia, ing yato magsayaya, kabang panaya ing kapanaligan, impanyatang ding talapagligtas, mao yang lalawe, makapauna, king pamagbalik ding kawakasan ning panahon, isadya makisana ka ring puso mi, at ipawing lungkot, mamantala, king kapanayan na ning tula, apagkalob ning kayang presensya. Huling ginumiya, manggamang king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Kip mo na ako ng Ginong Diyos king Espiritu na. Lilanyan na ako at dinubudban ka rin kalulu, mayap abalita iyatad ko. Baan ulwan lang pusong sugatan, baan ihayag ka rin bihag ing pangakabusda, at ing katimawan ka rin at yuking sukulan. Tinubod na ako, baan ipasyag kung miras na ing panahuna ng Ginoo. Iligtas na ing balen a pinili na, at pasukwan king karelang kasalang. Magsayaya ing Jerusalem, uling ning depat ing Ginoo. May ngari yakin dalagang makaimalan pang kasal. Ipablas niya ning Ginoo king tagumpe at kaligtasan. Iligtas no ning Ginoo ring taong pinili na, noong makananong ding binis isibot lat tutubong, at ding sablang bansa puriande ing Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
yaing tapat kapilanman, potang manatulya, papanigya karing malulupig, yaing babye pamangan karing danupan, ingginu yaing patimawa karing bihag. Ingginu salanno mata ring bulag, bamangon no ring mebigo, ingginu ingatan no ring daywan, at sasaupan no ring mebalo at mengulila. Ingginu kaluguran no ring makatuliran, dapot ding balak daring marawak lilipula na. Ingginu mag-ariya kapilan paman, ing Diyos mo o Siyon mag-ariyang alang-angga. Pamamasang iba't king sulat ng Apostol Santiago. May babata kayo kapatid, may babata kayo, ang gaking panyatang naning Ginoo. Lawen nyo, nung makananong manenayang mitmo kapibabatan, ing neto nga ortelano, bayo yang may kabungang mahulaga, ing kayang gabon. Mapibabatayang manenaya king mumuna at talwinguran. Sukat kayo namang may bata, kayo pa'y siralo, uling ngaldo ng panyatang ning Ginoo, malapit na. Kapatid, kayo may paparsala, bane kayo atula ng Diyos, ingukong malapit ni, at yun ay kimpasbul. Kapatid, ganakan nyo, ing propeta meging talapagsalita nining Ginoo. Gawayo lang uliran, king kapibabatan, king oras ning kasakitan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, manatili tamo pong makalukluk, aw santala po rin pamilyang manyandi, king katlunan Domingo ning Adviento, Mr. and Mrs. Mike and Helen Ponce, ring karelang anak, Tristan and Tricia. Talakad tampo, parangalan ning mayap pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Espiritu ning Ginoo at syukan ako. Pinili na ako, bani panaral, ing mayap abalita, karing pakakalulo.
Hinggino manatili ke kayo. at kaya antimurin. Pamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya o Ginoo. Yang nga tsuking sukulan, Iwan Bautista, abalita na yung tarapta ng Yesus. Mitubod siyang maipilan ka rin kay ngalagad at pepa punta na lakiya. Ngarang kinutang kang Yesus. Sabyan mo na mo kay kami nung ikayo itang datang amanwa ng wan o kailangan may pang manayang aliwa. Nga nang may kibat Jesus. Magbalik kayo kang wan at sabihin nyo kaya, ingke kayong dimdam at ikit dembulag, manakit lang pa si bayo. Deng pile, maka, lakad na la. Deng leproswan, kakayap la. Deng maklak, makaramdam na la. Deng mete, susibli lang mi ating maya pabalita, mi panaral ni kareng pakakalulu. Papalay itang tao nga lang pamikakuno, tungkol ka na ako. Kalakoda, rengalagad ng wan, migsalitaya Jesus kareng tao tungkol kang wan at nga na kanita. Minta kayong kang wan, king disyerto, nano yung panayin yung akit, metong yang timbong babayutok na ningangin, nano ing liwalan yu, pang alben, metong yang taong makaimalan, masanteng, ding taong makaimalan masanting kareng palasyula mo, mayakit inya sabihan ko kayo, nahanupin ing paninayin yung akit. Metong yang propeta, was sabihin ko kayo, king ikitsyung maikit siya pa, king metong a propeta, huling iwan, ya ing sabyaning kasulatan. O yan ing tubod ko, nga na ning Diyos, itubod king makapauna ka, barang isa siya, ing dalan. Sabihan ko kayo, karing sablang linto, tiking yato, alapang linto, lalong marangal, kesa kang wan, makanyan man, ing peka, mababang dili, karing taong pagarianing Diyos, may gitsya karangal, kesa kaya. Ing maya pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya o Kristo. Maya paabak po kayo ngan, May payabak po Katita na po ngeni king katlong Domingo na ning Adbiento. At iting katlong Domingo nga iti, awsan tayang Gaudete Sunday, the Sunday of rejoicing or the Sunday of joy. Impo kanong meto nga masakit pantunan ngeni, aliwa po ing pera. Nune ing meto nga masakit pantunan ing tao ngeni, yapin itang tune tula. Kung nanda kayo po ngeni, ikayo po, masaya kayo? Are you happy? Okay. Pero yung kutang, ikayo po, matula kayo. Are you joyful? Talaga? Impo kanong happiness, ampong joyfulness, ela po rin pareho. Kasi, yung happiness, iti makabasi mo ketang panwal aakakit mo. Karetang happenings aakakit mo. Ne? Kaya po kano, impong salitang happiness, ampong happenings, metong ya root word. At nano ya po itang root word na rening adwang salita nga reti. Hap. Metong ya pong Old English word. At nano mo rin ang sabihan ng salitang hap. Circumstances. Ne? Itang pwedeng datang, pwedeng ali, according to the circumstance na datang king biye mo. Kaya po, ining happiness ay iti, pangluwalya mo. Ne? Depende ya ka rin happenings adaratang king kekang biye. Pero, itang tula, o itang galak, natamo king Tagalog. Ne? Metong ya pong inner disposition, joyfulness, itang atiyaw king puso mo at iti parating panandaman mo, agyang libutad na ning kapagsubukan, agyang libutad na ning kasakitan.
Kaya aliwaya po yung happiness, ampong joyfulness. Kaya ngayon po Domingo nga iti paganakani kaya katamo, ining Gaudete Sunday. Namo rin sabihin ng Gaudete, Gaudete Semper Dominus, nga naking Latin. At iapin niya po in introduction na ning kaya katamo pong misa ngayon Domingong IT na nung sinabi na, tumula kayong parati king Diyos, ulitan ko, tumula kayo. Kaya po, ing imbitasyon na kay katamo, din Domingo ng IT, matula kayo. Opo. Bilang meto nga Kristiyano, matula kayo. Opo. Dapat bilang metong Kristiyano matula, tamo. Kasi nakatamo po rin ng Diyos maging miserable. Ninumbisang maging miserable kay kayo keti, tas yun ang gamat siyo. Ali. Kaya rempong charismatic at inla pong kanta. Ano ko sitang kantada? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hey, hey! Hoy, tangan po. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hey, hey! Masayang tunay. Hey, hey! Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Kaya dapat ita po yung kikatamo pong parati pong panandaman. Agyang libutad na ning kapagsubukan. Masaya tamo. Uling parati tayang kayabe ing Diyos. Bakit? Naning kwentana na mira siya kete king yato at mibay siya kete king yato. Nung itamo taya panandaman ing Emmanuel. Nanyo kasi po rin ang sabyan ng salitang Emmanuel. Aliwa mo po iti pa, Brother Manny Garcia. Nampun ang sabyan kasing salitang Emmanuel. God is with us. Nyami ba siya kaya kang yato para iya abaya nakatamo. Kasanting ng Ebanghelyo tangene. Bakit? Kasi Iwan Bautista, iya po kilong dane. Nanong reason bakit may kulong iya, uling sinabi na kang Herodes, Hoy Herodes sa babayero, lakwan mo ne, ingke kang babayi. Naburi Herodias ita, niya pe kulong ne. Kaya po, atyuking kulungan. Itong reason bakit iya makulong iya. Pero, anyang atyuking kulungan, tinubod na po rin kayang apostol. At kay bat pekotang na, sabyan mo na kaya kami, ikapining datang, o manaya kaya pangaliwa. Yung pekibat na po ning Ginoo. Kaya na sinabing, ako yung Mesiyas, aliwaya ako. Nune, yung pekibat na, magbalik ko kang nuwan. At sabihin niyo, nung nano yung akakit yu, nung nano yung daramdaman yu. At nano kano yung akakit da? Rembulag, mag-Facebook na la. At yun ang Facebook account. At manalbe na lang Netflix. Reng maklak, ila, at na lang AirPods. At ila, makiramdam na laking Spotify. Deng pile, ila teterak na la, at mag-TikTok la pa. Reng pipi, ila, makapagkanta na la. Actually, member na noning choir. Reng leproswan, dene kailangan ni Vicky Bello. Bakit? Mga kinis nala balat. At deng mete, sinublinong me. Ating may pabalita, iti, mapapanaral ne, kareng pakakalulu. Kaya nung lalawin tamo po, at yung kitang estado, masanting Iwan Bautista, pero niyang dimdam na, itang ikit da, at sinabi da itikang wan, ng milyari kaya, mitmuyang tula. Kaya palang tula, alwa naman kitang panwal, daranasan mo, nune at yung puso mo. Nano kano, impong
maging matula taking bieta mo. Nano kano ring pwede tamong gawan. Nung pekirandaman po rin kakatang pamamasa ni pangasanting da. Dinanda kayong atlong A. At nalarin ng atlong A areti. Mumuna amaze. Kadwa appreciate. Katlo acknowledge. Mumuna. Bang ita mo masaya tamo. Maa-amaze ta pa kaya. Ne? Mga pamulala ta pa kaya. Mamamangha ta pa kaya. Ne? Kagising yun ng abak. Mamamangha ko pa na akitsing aldon na ini sislagya. Ne? O kaya mamamangha ko pa karing makapaligid king siping yo. O kaya mamangha ko pa karing taong kayabe yo. Balo yo po, bakit kanuita mo po? Eta na mamamangha, eta na maamis, eta na mga pamulala. Uling kinuyad taning kinuyad din kaya katang panlalawe. Bali po makananyo kanu karaguling panlalawe tamong ene. Paligay yung makananyo karagul. Makanya niya mo. Ne? Kasindagul na niya mo ng cellphone. Yung panlalawe ng taong ene. Kaya nung lalawin tala po rin taong ene, bala mo robot la. Lalong-lalo na rin anak. Agyang lalakad la. Nang lalawenda, cellphone. O kaya rin taong ino, pagmasdan mula, potang kalukluk da, nang lawenda, cellphone. Bali po, iti kanu psychological sickness ini. Itang agyang pong, ala naman text kaya ka, kaya kami pakali, kapkapan may cellphone mo, bang lawin niya mo. Ne? Kinuyad taning kinuyad, dinitak taning dinitak yung panlalawe tamo, ang ganya kining rectangular a gadget IT. Kaya po nung lalawin tamo, eta na mamamangha ka rin kaya katamo nga kakit kim paligid tamo eh. Kagising mo na yung abak na yung mumuna mong dilim kapkapan. Na, tang totoo. Cellphone! Lawin mo nung ating mag-text kaya ka, nung ating mag-notify kaya ka, o nung ating mag-message kaya ka. Kaya ka man mamamangha na nalawin mo yung asawa mo, na niya mo na tutuloy awawa. Ne? Retang simpleng bagay nga reta. Naita mo, eta na mamamangha. Ne? Bali po, na anong kang gagawa na ako ng cellphone. Uling ditak namin kikatang panlalawi. Eta no po kakit ding itsura daring taong masaya na parating maka-smile. Ne? O kaya po, amimistana na misabi kayong matino. Nalalawin na kaning kasabi mo na inilalawin ng cellphone mo. Ating peka makalungkot ka nung ini, dakal taong mainggit. Bakit dakal taong mainggit? Kasi king cellphone. Retang taong, ne? Kesa kitang akit mo yung blessing mo, potang akit mo laretang in-upload king Facebook, mainggit ka. At sabihan mo, ay mapay kumari ko, maka-post na king Facebook, bayo yang riban. Ako ruguwali pa. O kaya, ay mapay siping kong bale, o ini, maka-upload no rin karelang picture at tiluking mall, manyali na lang pamaskuda. O kaya, ay mapa, ing kaluguran ko, ing budget na king netsubuena, mo 500. Loan mo na yung penyali na, may kit 5,000. Nga po ka ng Facebook, lalako na itang tula tamo. At detang blessing nga bibiyena ng Diyos kay katamo, uling mainggit tamo. Kaya kasanting na yung sinabi ng kikatang mo munang pamamasa. Nanong sinabi na kikatamong propeta Isayas nga na, lawin niyang disyerto, agyang malangiya nga na, akit mo nga na, namumusbong lareng tanaman. Lawin nyo na resiping yun ng mga langila. Ne? Ating ko nga akit pang basa ka rin. O kaya nga na, lawin me ing gabon, abitak-bitak.
Ditak-ditak nga na lulusot na lareng tanaman, ang poreng bulaklak. Ne? Reta-retang bagay amimista mo na minsan itamo po eta na ma-amaze. Agyang mong itang apo mo na ay lalakad na yung apo ko, kasaya ako. O kaya magsalita yung mama, papa, ay, yung ka na akong anak, magsalita na, sabihan na ng mama pong papa. Ne? O kaya, yung kang kumaring malangi, o tinext na ka, mag-dinner ka tayo SM nga. No? Ne? Kaya po, trainer yung bagay maka-amaze, na itamo, eta na po wakakit, at eta na matutula. Kadwa, o appreciation. Ikayo po makapag-appreciate kayo. Rening mga santing agewada, di tantan, di sili, ren kayo na kantaketi. Eko po, po rin appreciate yan. Lalong-lalo na po, tapong bengi na maglighting tamo po ka rin kaya katamong Christmas decorations. Ne? Pagyang po, ay kasanting dareng gewayo. Oh, thank you. Ne? Muna sabi Anita, pangahalagahan mo pa yung masanting. Aluway tang critical ka. Ganaganang negatibo, kakit mo. Lapantere ning giseli yung poisensya. Bak la. Instead of sabi mo, pangasanting na rin poisensya. Ne? Oh, ay, wala mo kulang pa yung dekorasyon. Oh, baliw po, tapong critical na tao. Ilapin retang alangambag. Sasabi lang sasabi. Pero wala naman ang bag. Bali po kano, bagit maging critical tamo. Kasi masyado tamong ma-proud. Retang taong magpahalaga, retang taong appreciative, humble people na rin. Kasi, bakit humble people la? Kasi akakit da, itang giftedness da. Akakit da, itang kayapan da. Reng aliwa. Aliwa mo, itang mo yung mayap. Atin mo naman aliwang mayap. Ne? Kaya nung dimdam tayo, yung kikatangkadwang pamamasa, aking sulat ng Santiago, kay katamo nga na, lawin may nga na ingortilano, makanano ng di na nulaga ing pamananam na. Agyang ikayo sana nga na, ikayo nga na, eko sana mipapagluwalo, eko sana mipapangondi na, di na inyong ulagain kay kayong relasyon. Eh? Tandaanan tamo po, impong taong appreciative, metong yang simbolo ng kabanalan. Kita pong taong critical, iya po masayang tao ita, grumpy person niya. Ne? Kaya nung lalawin tayo po, Satanas, bakit demonyo ya? Palagay, bakit Satanas demonyo ya? Uling, inggewa na ng Diyos, na in-appreciate. Uling na in-appreciate, buri na sira na. At ninong may sira? Aliwa, inggewa ng Diyos, nune ing sarili na yang may sira. Kaya kayo po nung mapagtisti kayo. Aliwa yung pagtisti yung sisiran nyo. Nune yung mismong pangatao yung sisiran nyo. Lalong-lalo tayo ang kapampangan kapag tistita mo. May kipanganak ka, kinabsina ka, potang kay kalbitan ng siping mo, mo papansin, kaputlaing panset. Kino ko? May nganak ka, ka pa masaya. Huling ka biyasang mag-appreciate. Nyaring mapamangan pansit keti. Appreciate yung pansit, agyang alam bulog. Napansinan ko kaya di sapang bato, mapagpansit la rin tao ni Brother Mane. Katlo, acknowledge. Acknowledge mo ing grasya ng Diyos kaya ka. Ne? Kaya ning kahit mo po masaya, kasi itamo po, itamo kikilalanan, itang grasya ng Diyos kaya katamo. Ne? Kasi parati tamo nga kakititang ala.
Ay alakero kong bayong malan. Alakero kong ala kaming pagnotyo buena. Ala kaming panyali. Diyos ko, itamong mabiya ka masikang kala kasakit. Kapapasalamat ki nga pong Ginoo. Karakalataong takalapera pero makakiralaging kama. Laro gumitik do. Masakit la. O napapanto ng tamong tula. Potangita mo po. Akakita mo ing grasya ng Diyos king bieta mo. Ating ko pong minsan natin pong big-invite, mag-misa ka na ako, El Shaddai la. Ita pong mindakit ka na ako, kabang magmanewya. Iya po, kakantaya. Masaya. Sabi ko, brother ako, wala kang problema king bi. Baya mo nga na, nung wala kang problema, ka normal. Itangan natin problema. Ating kong problema king pamilya ko, king business ko, personal na problema. Pero nga na, nung magmukmuk ko king problema ko, nang malyari ka na ako. King kapanwalan ko, king libutan ding problema, at iyo parati in Diyos. At siya pinita, ing kasalpantayanan. Kaya nung akitaya po, king kakatamong ibanghelyo, ikitaya po iwan amaminyag, at iyo king kulungan. Pero kasayanan katula na, huling akakit na, itang grasyang dadalanan ng kikatang Mesiya. Deng bulag manakit la, reng pile lalakad la, deng leprosuan kakayap la, reng maklak makarandam la. Iti metong atula na dapat tang pasalamatan king Diyos. Sandanan tamo po, impong grasya ng Diyos, alaway tang alakang problema, alakang kasakitan, balang problema pong kasakitan mo, atiyo in Diyos. Abaya na ka. At pasik na nga ning kikang kasalpantayanan. Kaya po ing tula na pantunan tamo. Iti po palwal mo yan happiness. Happenings outside us. Ing saya, ing kikatamong joyfulness. Iti manibatan king puso tamo. Nung itamo, biyasa tapang mamamangha, biyasa tapang maamis. Iting tula, nung biyasa tapang mag-appreciate, potang mamye tapang hulaga, kareng mga santing agagawan daring haliwa. At itamo, biyasa tapang mag-acknowledge, kilalanan, itang krasya na ng Diyos kay katamo. At yapining tula na dadala na kay katamo ning Gaudete Sunday. Kipasyag tayo kay katamong kasalpantayanan, itangan po, sasalpantaya Sasalpantaya ko, king Diyos, ikpang may pain tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutam. Pengagli king upayaning banal na Espiritu, mi bayit kan Santa Mariam Birhem, lina sa lalam ng upayan Poncio Pilato, ni King Cruz metet mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebie, pepay siya banwa makalukluk, wananing Diyos, sigpang may pantutu. Ba't ka rin magbalik yan naman keti, bamo kung ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangpatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo king gidutang Yesu Kristo bang makirake king bieta mo. Ngining kasalukuyan, ing pibansya nakatamo ning kayang pangatao, pangayatsu, at ngatang sumabi, umeka Ginoo iligtas ming kay kang balayan. Itangan po. Umeka Ginoo iligtas ming kay kang balayan. Umeka at lawan mo, O Ginoo, inganggang tigang ng gabon ning lugod, king kay kaming yato, pataban me ing disyerto. Umeka at papamulaklakan mo ing lugod at tula, inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo iligtas ming kay kang balayan. Umeka at lawan mo, O Ginoo, ing sablang pamakilibayan amanong tingyan mi,
Bubuklat mo balugbog ding maklak at kakalagan ding tali ring pipi. Umeka at pagdala mo keng pamikaluguran at pamisan metong. Inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas ming kakambalayan. Umeka at lawan mula o Ginoo, ring anggang sukulan at telakad mi. Titimawa mo ring bihag. Umeka at dinan mo keng kalayan. Inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas ming kakambalayan. Umeka at lawan mula o Ginoo, ring anggang gerang pigmulan mi. Papawi mo ing sakit at takot. Umeka at papanyampagan mo ing kapayapan. Inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas ming kakambalayan. Umeka at lawan mo o Ginoo, ing sablang danop, aemi apakibatan. Dininan mong tinape ring danupan. Umeka at bustan mong idake miing atsuke kami. Inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas ming kakambalayan. Umeka at lawan mo, o Ginoo, ing dimutdang kasalpantayanan ding puso mi. Bubuklat mo mata ring bulag. Umeka at dagdagan mo, ing kaya kaming kasalpantayanan. Inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas ming kakambalayan. DC, Lisa Gutierrez, Richard Chonayumol, ni Pagapitoong, Karen Muñoz, Paraking Caladwada Dulce, Roman Senior Junior Antonio Iluminada, Juanita Leandra, Jesus J. Rodolfo, Rolinda, Junicio Marieta, Jimuel, Lynn, Marites, Danilo Mario Manuel Celestina, Raul Bener, Catalina Pantilion, Remedio Sara, Abrelia, Carlito, Crespino, Estelita, Ener, Eduardo, Maria Purisima, Emilio, Angelina, at Mario, painalangin tala King Ginoo. Umeka Ginoo, iligtas ming kakambalayan. Tama po ngining kikatang sariling kapagnasan. Kinong Jesus, sumeka at pasignagan mo kaming ibayo. Metong kake kami at anak ng Diyos, sa kaming Ginoo, manggaman kingalanganga. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meta sa glob at kami para kayo magawain ka. Manalangin kayo kapatid, ng kakatamong daon matanggap ya, harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning Ginoo itindaong karinggamat mo. King ikapurit kaligaya ni kayang lagyo. King kaya katam kasaplalat ng mabilog na Santa Iglesia. O Ginoo, mananasanang itingay na yang pangmi, king kasalpantayanan at lugod, maging metong yasanang alang patlo da sakripisyo, king kekang dangalan, at tunay ming Eucharistia at kaligtasan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. king Ginoo, mantabi ya kay kayo. At kaya ka Itasurareng antimorin. pusuyo, Makatas no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at Matuli. matuli. Karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit no man karino igpatyo sa langanga at lubos mayupaya. Inyang may pakumbabayang may kisaut kay kami enting tao, ti para na itang binalak mo kanita pang minuna, biklat na para kay kaming dalan painturo king kaligtasan, kini pa na imitang aldo po at ang ikristong ginumi magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami sana itang kaligtasan na pingako na, napainanayan may king mit mong kasalpantayanan. Pulinita kambering sa Blancoro ring Angeles karing king Manwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Electric pan natin. Saka yung zipper. Banal, banal, banal ka o Ginoo, mit mo yaing banwa, mit mo yaing yato, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas katasan. O sana, king kakatas katasan. Wanya'y daratang, king lagyo ng ginuron wanya. Wanya'y daratang, king lagyo ng ginuron wanya. O sana, king kakatas katasan. O sana, king kakatas. Tunay kaping banalo ikpa, ikayong panibatana, ting sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, ting papagbanalan mo laretingain, king ambuning espiritu mo, bang para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko usang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pe pasalamat siya keka, piraso ne binyene kareng kayang disipulos at ngana, kunanyiti kayong kanat kananye, iting kanakong katawan, amidaon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pasalamat kay ka, binyining kalis ka rin kayang disipulos at nga na, kunang iti kayungan at minum ko kaniti, ting kalising kanakundaya, tindaya ning bayi talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, pangkit ami patawaran na rin kasalanan, dapten yu TV lang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ang kakanan niya, iting tinape, otang miminom kami, kahit ikalis, ekang kamatayan, e kami ang papasyan, magdadakigatang, ikekakang ligaya, akanaking datang ka, ikekang ligaya. Yang ini ganakan mi ay paing kamatay na pamay niya blining may biyaning anak mo, daraw mi ay kay ting tinapining biya ting kaligtasan. Layan ming pasalamatan kay kayong papalirin mo kaming matampang talakadarapan bubang sumuyo kay ka. Kapag kumbabawi mo namang pagamuha mo, na kami sanang misulu-sulu king katawan ng dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kadakan me oy, paay sa anting lesya makalaganap king meto yato, pangbigan na piking lugod, gambe ng liyo, na kaya kaming papa, i-Florentino yung kaya kaming obispo, te sablang pari ang pong diakono. Kanakan, mula naman din kapatid ming pepay nawan at manaynay subling miya, ting sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluan mo kami ngan, gaan mo kayang ngan karapat dapat magkamit king bielang hangga, pangkayabe ng Maria, imberhening to ng Diyos, kambe ng San Jose, king esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, porienda kat paligayan, kapamilatahan ng Kristong kikang anak. King kapamilatahan ng Kristo, kamben at kaya, ipang maipayang tutu, kagumning banal na Espiritu, paporienda kat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. 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 Kini po manalangin tangbit mong kapanaligan na lugod king ikpakaring amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ikayarian mo, di pamilwa niya'y loob mo, ketiping yato ating banwa, di pamilwa niya'y King kakanami, King ado-ado, ibiemu ke kami, King ado-geni, at ipatawan mo ke kami, ding salamin keka, ating pamamatawad ni.
Kabos mo kami o ginuki sa blang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos yung kasalanan, miligtas sa blang kaligaligan, kabang manay-naya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yeso Kristo, ang kaya kaming talapangabos. Pag ginami Yeso Kristo, sinabi ka rin kay apostoling kapayapan, lalakon ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiyaw kaya kayo. Kaya mo sa, babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Ikapayapaan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pakitamo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kapayapan. Kapayapan po. Talali naman tayo kakang hindi ko niya naman kita. Kanan mo rin ang datukanan mo kanya. Bilangan mo rin ang teka eh, nagmatuwa. Una mo rin ang kasalanan ning yato. Ibiyemo ke kaming kapayapan. Ibiyemo kapayapan. Yoing ginutang Yeso Kristo, yoing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, papalatang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, yak matampan tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Apong Erneng. Hindi po, brother. Apong Erneng, katawa ng Kristo, Apong Erneng.
before magtapos yung mass, kay Diyan nila, indak niya na. Indak. Sasabihin siya. Bali, haharap kayo niya na. One. Sige. Ano mo kay Mami Sally? Sila'y nagdasal kanina. Talakad na kayo po. Manalangin tamo, O Diyos ng pakalulo, pagkalob mo sana, kay kami kaniting Eucharistia, kay kandibinong kasaupan, ikabos na kami, kareng kay kaming kasalanan. Asi sa dyan, king Aldo, para king kibaitan, kay kaming talapagligtas, paginumi, manggamang king alanganga. Amen. Lukloko po sa guli, at ganapan tamo po, impong induction da rin kay katamong CWL. Ausantahan na la po, muntahan na la po kining altar, ding CWL tamo po. Kaba pong magsadyala, wata pong bengi, sinjantano po rin kay katamong Christmas decorations, kining kay katamo pong parokya, at sana makapanalbeta mo, makapag-muntataking kay katang pisamban. Huling bukas, mag-umpisa na po, in kay katamo pong simbang bengi. Kini Martis ne, teta pong kay, ausantahan na la rin CW. Okay po. Sige po. At pasalamatan tala po rin yung magpakapagal. Disilir ang grupo na yung kikatamo, rin kikatang kayanakan o na hanggang abak, magobrala po kiti. Siyempre yung kikatamong service team. Sir Ellen, ang po yung kikatamong liturgy, Sister Myra, adewa pang organisasyon at Choketi. Siyempre, kim pong saup damo naman, ang pong suportada rin nga liwata mong PPC members. Kaya po, thank you very much po. Appreciate ta naman po yung karelang gewa. Palakpakan tala po. Ngayon po, may balik na po kim parokya tamo rin CWL. O santano po rin CWL tamo para ka rin karelang induction. Okay. Good morning po, Among. Good morning po. Kagalang-galang ming spiritual director, makatipon ke puketi, bang italaga mila, ring official at bayo ng membro niting unit. Pawili na nita, ipaintulot yung impresenta mila, ring karampatan mielal a official at bayong membro na ning Catholic Women's League ning Holy Cross Parish. Impong presidente, yapin po ing Rolinda Biray. Vice President, Rowena Nies. Second Vice President, Lynn Lansangan. Secretary, Consuelo Razon. Treasurer, Teresita Lakian. Auditor,
Elena Ponce. Dempong members tamo ilapid ding makatuki. Kauro raw Catalina. Kapis Edelina. Kapis Rowena. Kapulong Luz Biminda. Castro Rowena. Cuevas Rosalinda. David Marisa. Dayrit Joan. Dayrit Sara. Fernandez Merlinda. Ilagan Muriel. Lacson Maria Teresa. Lakyan Concepcion. Lakyan Mayra. Liwanag Angelina. Mambahe Evelyn. Muñoz Shirley. Nunag Lailani. Pineda Angelita. Peña Bernadette. Ponce Vilma. Punsalan Josephine. Kerobin Lucila. Romero Carahane. Sanchez Ulieta. Chamson Dolores. Valenzuela Milagros. Pag nasabi pong matanggap, ipasyag bilang miyembro ng Catholic Women's League, Miyalal opisyales, pangako kayong tuparan nyo laring kay kayong katungkulan, king ang kangagyoyo, para king kaligayan ng Diyos, ak susuyuan king kakatamong indong Santa Iglesia. Pangako kayong misane metong atune biya katoliko, pakamal, king kasalpantayanan, at mataguyod king katapatan karing tuntunan ng Catholic Women's League, lalam na ning kapanibalan ng hierarkiya. Opo, mangako kami. Paninita ka pamilataning upayang bipagkalob ka na ako ang timong spare director na niting parokya. Tanggapan at ipahayag na kayong miyembro ng Catholic Women's League, king lagyo na ning Holy Cross Parish, at manibad king authority, ning kayong katungkulan at katapatan bilang miyembro karing batas na tuntunan ng Catholic Women's League. Tapong banner, may pipagkalubya po. Impanga presenta ng banner, king unit president, mga baldugan. Manibat ngeni, impama Kani po babo, kanita babo, baka nita, nakatamo po. Manibat po ngeni, impamamuntukan at pangasiwa kaniting unit ng Catholic Women's League, miyadang yakaya at karing aliwa pang official ng unit. Ingka sa upantama king lagyo ning Ginoo, aming awa kim banu at yato. King Ginoo manatili kay kayo, kaya kanti mo rin. Panalangin tamo, o Kristong Ginuming, ikikang Singlesya, kawang isne, ning metong organisadong ukbo, bendisyonan me, kita kasis. Halika kasis, manta. Doon tayo. Bendisyonan me, karing mitipon-tipon, ang makapaturot kay anting matenakan, asundalos ng Diyos, ang kapamilatan ng Santa Iglesia, alupig mula ring mayakit at emayakit, king kasalang na ning deity, kamtana sana ng alanganggang ligaya karing banwa, kapamilatan ng Ginumi, Yesu Cristo, mababit magari kambe mo, Diyos manggaman king alanganga. Amen.
Ngani po, ipresentayong banner, king unit, king presidente, mga baldugan, ning mamuntukan, king pamangasiwa, ning charity, work, and loyalty. Ngani po, bendisyonan, ing pong, deta pong pin. Deta pong pin. Impin niya yung palatandaan ng meto nga miyembro ng CWL at kayang tanda ng pangamiyembro ng organisasyon. Iting dapat sa sagisag na impamisan metong abibubuklod karing hanggang official at miyembro. Iba't king national papunta king diocesan, king bicarial anggana king parokyal, bang matatag talan king metong at metong king pangakong kalamnan na ning liparan at charity, work, and loyalty. Ikasaw pantatyo king lagyuning Ginoo, aming awa king banuat yato. Manalangin tamo, o Diyos sa ginuming kikang amano, pabanala sabla, itugtugbo sana, yung kikang bendisyon kareting pin, alpiler, na pagkalam mo, kindi naman gumamit, agpangking kikang batas at kaburian, pasalamat kaya katanggapan niyang kalusugan at katawan, king kabanalan at kaladwa, kabang manigapuya, king kabanalan mong lagyo kapamilataan ng Kristong ginumi. Amen. Kitang lalam. Ay, netong lamo po. Ilapon mo rin. Kitang kandila. Bendisyon mula naman din ng kandila, nagamitan da, din kaya kaming CWL, natanda na ila, metong lang bininyagan, king sulu ng Kristo, na maging salang maging sulu na rin yato. Kaya doon mi kapamilataan ng Kristong ginumi. Amen. Yan po, distribute la po ring pin, karene pong miyembro. Lakota na yung banner, sis. Ibalik ta ni tang banner, bang kanita, iyabe ka rin bidinan pin. Distribute tano po rin yung pin, diyo, kumakayo po. Saan mo nala to? Sa pameta. Kay ba't distribute mo na alaman din kandila? Sige po, sulod yun po rin pinyo. Reta pong sponsor mo tano po, Kenny. Reta pong atering sponsors na po. Reta pong manyabit pong pin. Pasulod yun nala po. Okay po. Sa tiyatano po rin kakatamong may benditang kandila. Tempo kandila. Bang kanita po king kakatamong candle ceremony. Iti yang ening candle ceremony. Iting dapat sa sagisag na king Catholic Women's League magobraya king kayang apostolado. Makitambayan king Henrica at king lugod a dapat parating milalablab karim puso tamo para king Diyos at king kekatamong Santa Iglesia bang pakapalyan na kekatamo ing kekatang midadamayan a obra. Ilipat tanya mo po impong sulu.
Kawan tamo pong ini, kakatamo pong pangako. Ilipat siya niya mo po yung pong sulo ng kandila, resiping you. Pakital na niya po yung makasindi yung kandila king gamat yung kaili. Itas Yeah. siya yung gamat yung wanan at tunggen yung pangako ng pangayanib kambeko. Ngayon po, Tandaan nyo. mangako na kayo. O, tas siya po yung gamat yung Tas siya po yung gamat sabihan nyo yung- na po, ako, sabihan niya po yung lagyuyo. Matula at kusang lob kong makiyanib king Catholic Women's League. Matibe kong paniwalan ing ako, makibat ko king awos ng Kristo at manalig king saup ning kayang grasya. Ipangako kong ini, ing kanakong sarili, ing maging metong kong apostol, busal ning kakong pamilya. Tindake ko at king aktangan ning kabilyan ko king balen, kapamilatan ning panalangin. Obra at alimbawa at kapamilatan ning pamibiyebye, king metong atune biye katoliko. Manano na sanang ing Diyos at ingke katangnuan na Indo, so pandakong makatupad kaniting kanakong pangako. Si Cloud kayo po, itong yan tayong sasalpantaya. Itangan po sasalpantaya ko, King Josig, Panglubos, Maypayang Tutu. Yalang King Banwa at King Yato, at King Jesucristo, ang anak ng bugtong ginuta mo. Ibait ka Santa Mariang Birhen, kinasalalam ng kapayang Puso Pilato. Ipako King Cruz, Meting at Kinudkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Paypay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang maypayan tuto. Ibat ka rin, Ba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukong ka rin mabiyang pong mga mate. Sasapantay king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamang king Santos, Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubli ng miring mete, at king biya alangaga. alananga. Amen. Kapadantana po reng kandilayo. Ngini po. Sister, na ano ning gawan niyo? Impong pamagtagulaling king na Indo, Okay, tagulaling na po. Itangan po, O Mariang Kalugulugo, Darayna, akya kaming Indo, balikdan mo rin kaya kaming banala pangako, akya kaming ining yampang karing bitis mo. Kambening pasalamat a puso, pangako king parating gumalang kaya kakapilan man bilang Indo ng Diyos, at siyo rin kaya kang Indo. Pag nasanming mawas kaya ka, para ka rin sablaming pamangailangan at kalipitan, ating kaya kaming masika na nadiling talapamilatan na pintakasi. Pag nasanming tularan da ka aking mitmong katapatan, king pamisane mi karing sablang kabanalan. At king kaya kaming uliran, king kaya kang kadarisayan, magsilbing kapamayaran ka rin kaya kaming kasalanan. At king kaya kang kababan, magamit, gagumpe, baboning kaya kang ketasan, kaya ketasan, mananasanang ingapi, ning kaya kang lugod, pagkapalyano at maligamgaming puso, at kaya tinanding kaya kaming katang apawi misana kaya kaming karalitan. King Aldoiti, tagulaling mi kaya ka, ing kabilugan ming biye, din kaya kang dapat, mikanap, king kasakitan, ing sabla, king tula at saya, na nasanang mitagulaling lak naman kaya ka, rin kaya kaming kamag-anak at kakaluguran, din kaya kaming parokya, dahil sa bansa, din sablang mala, malapit kaya kami, at uyab na niti, makarami mo naman karing kalam ning makaindumong kanuwanan. Ipangako mi kaya kaing gamitan mi kabilugan ming sikanan, wang lakwas misanang parangalan, pangketa kapamilataning mamo at mga nyakop ming
pangayindumong puso, ting sablang kaladwa, milalapit mo la puso rin kayang anak, pangding kayarian, alakwas at taganap, matatag kami dalakad, manibatan na para kay kami, ipagwalo mo kami, bang manatili, king pisasametong king grasya, kambining divinong anak, king lugod na, king Diyos, kapilanman, ematda ka rin puso mi, king Diyos, epalala na king ansana, yanas. Harap ko ka rin tao, palakpakan tala po ngini, rin katamo pong miyembro ng CWL. Palakpakan tala po. Hindi pong organisasyon, king kaya katamo pong parokya. Thank you very much, sisters. po. Ako bilang opisyal na ning Pamikakapatid King Catholic Women's League, matular ako pong tatanggapan. Congratulations po. Thank you very much po, karening presence ng Archdiocesan officers. At yung pong Martisabak, 4:30 a.m. Mag-umpisa na po yung kakatamong simbang bengi. At yung kakatamo pong Christmas lightings po tapong lighting po tapong bengi. Kaiba na po ng 6 p.m. Mass. At sana po makapag-attend tamo at akitala po yung sintinga nag-iwada rin kakatamo pong may ngayak ngayon Banwang IT, kaya pong kakatamong Christmas decorations. Talakad kayo po. Magtindala pong kalendaryo rin anak, sana po patronize tala. Yung Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang Ito siya, Diyos tinurin. mayapayang tutuing ikpa, ang po'y anak, ang po'y banal na Espiritu. Amen. Sa midaw na metanaking kapayapaan at lugod kang Kristo. Salamat King Diyos. Maya, payapak po. May kay payapak Kayo. po. Picture taking po. Rene po kay Montano Kenny. Picture taking tana po si W. Yes po. Group picture na po rin newly inducted Catholic Women's League. Eko pa po mama ko. Kita with Among.